Assalamu alaikum tugan arkadaşlar. Biz bugün Жалал-Абад Жыпыром жактабыз. Bir koridor, iki залга. Şunday начинай tarttık. Bütün sonuç. Aslında oynası ак satin boldu. Satin деген материал бар. Узорлор Төрөлө бурчуна 0,75'ten ortaga 1,5 kvadrat boldu. Aybay sonun çıktı. Safitteri menen. Kimge şunday kızmatlar kerek bolsa çalamazlar. Байланыш номерлери 0990 996 380. Ремонт кылып патологун кандай кылайын деген акелерибизге bir вариант. Bunisi ham o'zimcha bir dizayn bo'ldi. Bu da ошондой 0,75'ten. Төрөлө бурчуна ортого 1,5 kvadrat. Bu kadagı ак сатинге басылды. Узор коридор. Коридорга ак глянцевый. 1,5 kvadrat. Foto. Коридорга глянцевый болгон себеби чаң, анча-мынча чаң көп болуп, ошону ачканга оңой. Түндүк. Сон чыкты. Жубайдай көрүнөт экен.